Kala hitada hang hai duiji ungshunga. Abraham na verili shitsanga. Kala ningdong da shitkasang wivang kamashung kangaronga da Ali shankwi. Kala Ali verewing sot na hoy. James kabigasang kani duija maguda gatum. Remake up da ajewi kamadaya bauping. Moirang ni rocket attack sada karanaw akha tisang haira. State ang red yang laga aje worship shung kawai jijumi haira. Infal du ukrul shongfa ban sada khaleji mang yi manada blockade ji thak da kham kawai tangkol gudam naw saklong na hang haira. Lake Yang Mathor, Aje the Dankul Expressway Bao NG Shankui in the Bami Dele, Bao Bing May Sign at Nang Rumsa. Bishnupur District Moirangli Rocket Attack Sali, Karanao Aka Ti Haira, now she now zang the Migatum Sadzi Haira. Attack Gasajili, Zingkum Hangshini da Kani Mayer now, Argera Basing Goho Moirang Piwang Bam Legaiwi, Mi Ti Hawa. Zingum Trada Gutum Shina Aka zang the Migatum Sadzi Hawa. Rocket attack Ji Manipur with Chief Minister Mairembam Gwereng Singwi, Shimli Wagzina. Abam Ji Indian National Army, INA Museum we in a meters Shaka Shika Naida Kalena. Kaikana Kahang Taka, Rocket Ji INA Museum Lake Karin Marawa Ji. District Jili Ayazimi Shore Rocket attack Gasakani Shida, Matorshong Aka Gala, Mashun Aka Shida, Shokaji. Matorshong Rockets Kani Kapraya. Kajili Misa Gzima Shok Manaji. Police reports at Ishoda, Churachandpur district with 3 Kame, Abam Shongaina Rockets Chi, Nem Kame, Bamli Kap Karana. Atumna Shigajin Rockets Chi kilometers Kutum Shiga, Zadkashab Agap Naji. Attack Sajina, Community Hall, Ga Aka Kala, Toilet Aka Sakayang Mi Hawaji. Suspected insurgents being the Kapung Shongaina, Bishnupur district Shong now may round Starakashida Kaprada, Chile security forces ng Rukaya the IT Bauli Hanga. Mayday now being the Infal du Ukrul Road National Highway 202 blockade Kasaji, Mang Yimana the Banji Tag the Kam Kawai long the data ng Abao Haira. Red zone area we na Jad Regiment Li Kui Tui Kavaigala, State Force Mapung Pada Hai Kavai Gapo Maydena, Blockade Gasaji Shongfu Jili Gajihan Yariwi, Karin Karagli Sazi Haira the Tangkul Gadam Nau Saglong na Hang Haira. DKS na Breast Chanbao Gashokli Gahang, Atum na Border Kleji Gajanga Ninga Karik Maram Salabai, Kajwi Wang Kayon Makale, Yari Bingwi Karin Karagli Sazing Sagda Kaleji Manga Yimana. Zakashi Marasho Kawai Infal du Ukrul Shongfuji, Shomi Kawai National Highway 202 li, Kuung Kawaga Sasaikoruwi Matunena, Saglong na Gabo Sahira. Yangang Bokpi National Highway 202 Infal du Ukrul Road Blockade Kasajili, Tangkul Naga Valley Students Association, TNVSA na condemn Sahira. Blockade Sada Claimi Bing Jiwi Ninga Karik Papdaya, Ka Blockade Jina, Ukrulaina Kamjong District Stream Mi Bing, Matailagina Tishotili, Mijang Mazang La Kalay Tangkul Naga Now Bing Li, Sazi the Legaji Association Jina Hanga. Red Zone Highway Bumli, Jad Regiment Gahaiji Kamjong La Ukrul District Mi Bing na, Gahai Maning Mana Gaji TNVSA na Hang Sanga. Jithada Sada, protest kala blockade ji abam gadeli Kuitui Kawai Association Jina Hang Haira. Kibali kala Kiwang Rada Kale Kala Gaji, Yarina Tairana Kala, Tarna, protest ji concerned officers Bamli Vasarano, Kayon Makale Rijum now being with Karin Karagle, Masazi Arano, Jingri Inner Ring Kawai Rijum now being with Mashundi, Masazi by Manada Association Jina Hanga. Jingri in a bangroom Kawai blockade ji tag the Kam Kawai, DNVSA na Bo Haira. Blockade ji tag the Makamaka, DNVSA na Pekar Kwiran Kwira ji Haira.
Article 370 hi thorin jan nga sa haira ngalei jili mahan ong lilak marada Home Minister Amit Shah na hang haira tui hi Jammu and Kashmir Assembly Balls wivang BJP wi manifesto phong khami gazibli Home Minister Amit Shah na hanga Shah na Jammu li wada khani thang wivang BJP campaign ha phok haira election ji face kathum bi direct rada jisha de na magda phanga gala tadra ha direct akha tham rumira Amit Shah na kahang Article 370 hi Constitution li mazang li mana Article jina khani thot li khutlai longkui mi da terrorism shongza li zat sa ka haina da Shah na majan sanga Amit Shah na kahang Jammu and Kashmir we na terrorism shimi chaw hawra Jammu and Kashmir li terrorism rasho khang sagli gazang bingwi wang responsibility fix sa khawai white paper shokra gila union minister jina hanga Zinguma khalang the road kamrad lungli rag hai Manipur to shot makup sang mi kharar sarkar kala Central Forces lima khamaya phongshok da aya infali yari na human jains protest sa chithe haira protest chilishon ousan mi groups civil society organizations kala kadam naw bing zang da ninga kharik rijum naw bing na khokha sa da authority li ningyang makhu ung baw haira Ajui protest chi matai lagina drones attack shock high gala chili rijum naw thi sang hai maram li paisin da Central Forces na mabung phada mang hanga khami phen haira Coordinating Committee on Manipur Integrity kokomi na lagatha ga action demand sa da attack ka sabing jui dung le action makuya kha sagla ka high agitation sara da hang mathin haira Human Chain Protest Kasaji ke Shamthong, Ilangbam Leikai, Ukhrul Road, Uribok Gangchup Road, Sukol Bandera Road, Kuyatong Road, Didim Road, Porombat Road, Kurai Lam Longala, Lamfel Bumling Ning Roga. Atumna Go Back Central Forces Kala, Long Live Manipur da Ngabang Roga. State we lawyers being a protest jilisha rukwida Manipur High Court Manga, National Highway Li Human Chain Semma. Jiribam Shongla, Kokomi Longpang Natanda, Human Jane Protest Sada Shokari Kataga Action Bo Haira. Adam Kasanga Banmiga High Infal do Ukrul National Highway 202G 2025 Karam Gajangina Dangdawe along Ligupsang Mikavai, Tangkul Nagalong, DNL Nakanawa Ultimatum Mi Haira. Yang Bok Bi Way na Finch Corner ka Shong Shong for 30.6 km shikaji Semran Masem Kami Wivang Yari Kajot Kajang Sampang Rashum Haira 2020 Gum Hagapok Project G 2022 Marang Gajang Gup Sangra da Lekasana Ka COVID-19 Mimao Zangda Maram Ngadaday da we ina kapan le hawa COVID-19 na kahap Adam Ji Paning Mida Ot Kasab Gupsang Kawai Adam Zingum Akha Matay Sang Miya Ka jithala la mga matada mabatua. National Highway 202 hi Ukhrulay na Kamjong District Suivang Kamataya Shongfu ngasada Shongfu zagashi jina karing karakli haglak ay nasadzi dale. IT bao atishur da tangkul nagalongala longa de zangda Shongfu ji bemtang wayang sanga. National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited NHIDCL we azingli Project G Work Agency Varha Limited na yang sang kamina. Zingom mati ka hailala project ot ngurut kupsang ran widang khai makaranga IT bao na kahang unghon community hall yang bogbili press ka zip bam da Daniel President's Fort Washumna Shongfu maram hili tangkhul naw bingwi maring ka pha phong shoka ot ngurut yang rami ka hai kala tuing shit ajo mi ka bam hili Daniel na ka sai na ka mabam le maraji haira Work agency na ot kasali kahap sambangi jilala project ji gupsang ranli henna da delay sa ga hai hi mangayi mana gi hang haira ot ji gupsang mi khawai May 2025 ina dangda adam mi haira tangkho long naw bing jili Ukhrul MLA Ramwiwa na didan ling room da Shongfu ji payang gasang li muiwa la zangda payaji Press ka zip chili NHIDCL ina Varha Limited bi minganin bing la zangda Shongfu ji adam ret mi ka hai May 2025 wi along li gupsang mi lakra gaji tui mi haira da baujina hanga Bishnupur District Shong attack sali kharnaw akhati haira national zangda mi gathum sa zi haira IT bao ti sure da Bishnupur District wi Tronglao bili Kuki militants na rocket strike kasana jidale Ochot ji ayang ator bungmati makai shikhali ka shok na ji Jili zingum hang shini da khani mayer na arge ra basing ko ho moirang phiwang bam leikai wi mi thi hawa
zingum trada guthum shina akha jangda mi guthum sadze hawa Police reports atishurda Churachandpur district we tree khamai abam shongaina rockets ji nem khamai tronglao bi bam li kap khrana abam ji Imphal way na kilometers hangmadi da phanga shikha da da khaleina athumna shiga jin rockets ji kilometers kuthum shiga zat ka shab agap na ji attack sajina community hall ga akha kala toilet akha sakhayang mi hawa ji Suspected insurgents being na kapung shongaina Bishnupur district shong now may rounds tara ka shida kaprada Chile security forces nang rukaya da baujina hanga Manipur drone attack shock way na issue hi yangsang mi khawai forces ka na la mig zang haira Central Industrial Security Force CISF Wigatara Director General Rajwinder Singh Phati na thanda kabam gazip khareli drones maramle expertise khale agency phakhui khawai force officials li hangaji News 18 na thegukhui official communication athishurda Phati na high level meeting agali drone maning akha UAV attacks li deal gasali CISF wi on road maramle ngahanna Drone maninga kha aerial threats li CISF na yangsang miranga hiwi maramli ayin na ki hangkhala khanghan sayaji itumna theibai security breach ka shock we na CRBF kala Delhi police li shinda CISF na parliament security yangsang dalai Major airport kachungali la government ministries home affairs kala external affairs li la CISF na security yangsang dalai CISF mangmaningla Central Reserve Police Force CRBF na la ND drone gala UAV technologies vivang ranphok hairaji Jammu and Kashmir vivang la Central Armed Police Force CRBF na ND drone technology sing khawai sadalaya gachi hanga Lakhavak Manipur attack kiling sunda Israel and India with defense ministries na stakeholders pingling soda drone threats combat kasa maram Delhi li seminar bam haira Drone threat khaleli ngasung khawai India ina Israel we alungli security cooperation le khawai maram sanda Israel na ashiwi operational experience kala advanced technological capabilities we maram phejithaya da hanga Drone threat khalehi security we migan shongaina la kala criminal we shongaina la ninga khrik leida ji kham khawai ka sa maram sanna ji Bishnupur district li khudlai ka sing group na mi akali dandi khamisada naumai ina ka ka pau samhanga maibam avi sing go ho kwa kai thel thonau jam lai kai wi mi zingum hangmadi akawi ya pheli naumai kap sang mi hawa ocho ji ayang shun bung go thum khai shikhali ka shokna Imphal Times na ka shabao athi shurda avi sing na armed group akali khang shik le rek laga police li lupa ka po wiwang ali dandi khamisada naumai ina ka kap na ji KSG police na investigate sadale kup khamai baw ngarai mamandale Singchat ngalai khamin we na sajde ka haishim khurli Assam Rifles na khanga John mi haira IGARS we azingli Assam Rifles na ukrul down le ka bam hormi we shim khurli kan khana wajur ngadate da bangran sa mi haira Itumna paning ungbai phaiga jang Singchat adamli retaining wall na shim akali min roda kala shat jili national akati sang hawa Ukrul down pay director ada khani thangwi otshot jiwi aina zingom khani naw akhati haw gala shimkhor jiwi mi gathumli sadze hawa otshot jiwi wang khanang seafood hormina shim semka khawai Assam Rifles li administrative khangajon bowaya ji Shim semga lushit khawai headquarter dance sector Assam Rifles we azingli Assam Rifles somsai battalion na CGI sheets magu tube lights phanga LED bulbs thara mattresses khani solar light akha with locks magu switchboards katum bundle electrical wire akha da khangajon mi haira khangajon ji wajur mang maningla luba thingthara cashin la mi haira Saglakai na khalai adam li jithada ngajon khami wiwang hormina ningshila kha kala local authorities nala Assam Rifles we otsak chili maya khangai phongshok haira Sajda kajot kachang phungda khlai chili district administration nala luba lak mati ngajon miya da hanga Tangkul naga zelongphang DNAL we general election da traha gajang langjin sa haira DNL Chief Election Commissioner na Chanbao Mikshok Atishurda, Azelong Pangwei Chairman, Vice Chairman, Speaker Dikoga, Deputy Speaker Dikoglan, Odbam Jibui Kawai General Election Ajugum, October Dataha Darik Jigotang Sara.
Otbam ji gum 2024 to 2028 vivang gabangra. Election schedule langjin sa ga hai atisure da nomination paper data ha October tarik aga thang ni shok phokra. Nomination paper data ha tarik mati aina tangda misang baira. Nomination paper mayer khayang tarik phanga thang sara. Nomination paper tarik shini aina dangda withdraw sa baira. Public platform direct disha thang khika laga polling zi mixture data ha direct chiko ngathor bung shini le ha phogra. Polling a shun bung khani li kupsangra. Jithang khan me chan the result jishat mira. State Road Marada Khalei Vivang Manipur Worship Saikor Aji Mashok Havai Education Director na Jijumi Haira. State Angareti Yang Laga Gatam Naoi na Jishut Me Bingwi Safety Vivang Paning Mida Worship Saikor Shorkar Wila Private La Central Wila State Khalei Worship Bing Aji Direction Thang Mashok Marada Education Schools Director El Nanda Kumar Singh na Jiju Kami Aya Shoka. Department of Education Schools we Azingli Khale Zonal Education Officer Saikoruna Ijijawi Bamli Pekar Kwiran Khwai Director Jina Kaso Haira Ladlida Ajiwi Kamadaya Baobing Moirangli rocket attack sada Karnao Aka Tisang Haira State Angared Yang Laga Aji Worshim Shunkavai Jijumi Haira Infal du ukrul shongfa bansada khaleji manga yi manada blockade ji thakda kham khawai tangkhol gdam naw saklong na hang haira Ajiwi baw hiling cha ngaira baw ngana da khlei na thum sai ko reli ring ga pha galak mahaya zimik shor nga sa ser no